kuna andu agoroki ngumeta agoroki ni undu wa kwaga ritwa riega ria kumeta mararota marakoma makarota. Kuna MP wa Naguku Bunyura ati aroiga ati no magirie ko impeach deputy president. Wa mbere no ndimwire athome katiba wega one threshold ya ko impeach deputy president. Na ndimere atiriri matiguturetera gitango gutire kura matunigire twathie vau uguo twathiira karaini kau acio ni tukuona nao ge siasa na tuge ithue ni maronire turekereirie kinya andu turuga ni kingpin 8 tuge Rigathi Gachagua niwe kingpin wa Gikuyu na niguo turarugama murugamo witu na niwe deputy president aneo gitio kinya ni asakaja mamune gitio kiria kiagirire na that is our bare minimum. Na njokerie Rigathi wa Gachagua ngatho cia mwanya mena mutongoria wa bururi William Ruto ni undu uria matwirire makamunyaga mundu ucio arari wa mwena uri ungi wakono wa Kirinyaga magacokia mundu wa Kirinyaga. Rigathi ni kingpin wa Mount Kenya na gutiri kundu arathie na acio marajia kurehe sarakasi tumere come baby come tukudili na inyo wega na Rigathi no nginya heo gitio kiria kimwagirire gucia ntwathiurukire Nairobi na Rigathi wa Gachagua tugiethera Sakaja kura na gitikiu aikarire ni katasi ya kiama kia UDA koguo angihana tatarenda gutia muthamaki witu ugwetwo Rigathi tutikwaga njira ira tungihuthira gukweheria kinya gitini kiu gia korwe governor wa Nairobi koguo kira tungikuhoya Sakaja tia mundu gwetwo His Excellency Rigathi Gachagua. Wakati sisi kama viongozi wa Mount Kenya tunaona mheshimiwa Rigathi Gachagua anaingiliwa na kuona ya kwamba ati kuna mambo ya impeachment. Tunataka kuambia hawa waheshimiwa kwamba wanafaa kuheshimu watu wa Mount Kenya, wakirega Rigathi wasifikirie ni Rigathi kama binafsi. Waone ya kwamba ni Mount Kenya na Mount Kenya ilijitokeza na wakaenda wakapiga kura na wakasimama na serikali ya Kenya kwanza. Kwa hivyo sisi tunataka kuelezea Wakenya wote, sisi wa viongozi wa Mount Kenya na kama sisi hapa watu wa Laikipia viongozi tunasimama na Dr. William Samoei Ruto na mdogo wake Rigathi Gachagua.